Ngajua machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jatenda duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseobila mapacho ka kuom tiyo gi teko kendo kelo lweny e kinde mane oganda jo Kenya kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anye counties bura chieng' tich abich mokalo. Kalonzo wacho ni oganda jo Kenya nitiere kod ratiro mar ng'anyo kaluwore gi chike mapacho ka, kowacho ni koro ojiwo jo Kenya mondo kik yie jotelo moko tamgi dwaro ratiro margi. Ndala dek bang' oganda jo Kenya kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anye Thurka, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseotulo mowacho ni nokel kod obila mane temo keo jo ng'anyo mane timo ng'anyo e yor kwe. Usiumize jamii wa Kenya wako, na unajua katiba inakupa uwezo kuwa an independent, a national police service, not a force. We even changed the name from police force to police service, because mtumishi wa kila mtu. Kwa hivyo hii tabia ya kila wakati tear gas karibu waumize Raila this time. Kalonzo po bila e county ma Machakos mane okogolo tulo gi jong'anyo mane ng'anye yor kwe, kama wacho ni oganda no ng'anyo ka obila to ne chiwo ne gerita. Mimi nilishukuru sana police wa Machakos. They did exactly what they're supposed to do na maandamano, because kila wakati ni police ndio analeta dhuluma. Ukitupa tear gas na wananchi wamekuwa werefu, I think we must have some of the people there, policemen, wanatupatia zingine usiku. Emeona inatupwa. Ukiwa korofi, ukileta ukorofi wanakutupia. Oseo wach mithoro wach gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne piny Kenya en kambi mar jogo manosiro duond bura mar UDA e yiero mokalo, kowacho ni pono ni en kambi to piny owacho pogne jo Kenya duto lemo magge. When somebody stands up and says, painstakingly putting this nation together, then you begin to say the nation is not a nation, it's a company. A company. And you have to buy your shares. This is where Wakenya say, no, hatutakubali. Hiyo hatutakubali. It is one of the items ambao tunakusanya sahihi kusema hatuwezi kukubali kuwa kampuni. Sisi ni makabila mengi na tena makabila yote yanaitwa Kenya. Kama mna insist kwamba Kenya ni kampuni, basi kila mtu achukue hisa zake. Oseo chik makoro medo suru mijuoge wi mwandu mochune pachoka, chik manoketi kogno jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni chik no dio ganda jo Kenya ataro mar singo manomiyo jo Kenya. If a national leader can stand up, because we are dealing with these taxation measures which are punitive beyond imagination, na mtu asimame pale kiongozi katika bunge na aseme tulionga watu, yani anakubali tumeonga huyu fulani, mwingine aende ngambo, mwingine asema ni mgonjwa na sio mgonjwa, ameenda kwa bibi yake, wengine watoroke, yani unasema mulionga, and that goes unpunished. Na tena pale kwa bunge ni ukora mtubu ulitumika kupitisha ile finance bill. Wengine wakakuwa persuaded, wengine wakahongwa, wengine wakakuwa coerced. Hiyo kweli ndio je inafaa kutengeneza sheria? Parliament has now remained a rubber stamp of the president. Kalonzo ne wuoyo Embakasi, county ma Nairobi, kama no yuore nyasi malamo kanyakla gi jotelo mamoko. Kwa dhimbele nyakoro mgajuanga moko